Mnumzane uyabela. Njani? Sakusiza mfowethu. Yebo boya. Mntwana. Oh, khona mhlambeni udaba olukhona. Yebo lukhona. Manje ukuthi mhlawumbe ke ukukhuluma la enzikweni edlule hayi ukuthi konke bese ikhuluma izolo kodwa ngifuna ukubona bakuthi khona. Mina ngokwazi. Oh, Make uzalo. Umfuyi. Oh, hayi. Sicela ukusesha imoto yokuqala. Sicela ukusesha imoto yokuqala mfowethu. Usifulele nebhodi. Mfowethu. Singabheka ukuthi khona. Lokho umsebenzi. Ngoza baba uzobabona khona isibhamu. Hayi asikho. Ngoza baba. Ngoza ba. Hayi asikho. Nakuyimoto hayi ukade ngasesha. Ndebe ngale emoyeni. Ndebe khona macela ukubona labantu abezethu. Ngene emoyeni ndabezethu. Hayi. Asimtholi uMagema madoda, usho ukuthi madoda nizongena la. Nimbheke uMagema. Kodwa kuma ukuthi mama mfowethu ngihamba ngokubi basobhe la ngoba khona esiphethe la mafowethu. Nesiphethe la. Makuthi hamba ngokubi cela ngene la bafowethu nimbheke uMagema. Sacela ukuthola iparking bese siyambona. Okay. Sanibonani Mzansi, igama lami ngingozipho ngingowakwaZulu. Namhlanje ngila endaweni kaZulu ngekwasishilo Olundi. Inhloso enkulu yokuzobona uZulu, umnikazi weWhite House. Ukuthi sifisa ukwazi ukuthi kwenzakalani la. Siyezwa nabantu abaningi bakhala ngokuthi angeke indawo Olundi ibe inhle kanje. Shuthi khona into ekhona la endlini. Manje uZulu akazi ukuthi mina ngila. Ngoba ngila ngizobona uZulu, ngizonokha nje ngifuna ukubona ukuthi ukhona yini. Ikhona ngempela nilenyoka abathi ikhona. Woza sizongena sizokubona. Sizogada ngoba siqonde ukuthi kanjani. Hayi ngigada mfethu, mina nje ngifuna ubufakazi. Yebo. Yeah, iyona ke indlu yakhe le. Ahlala kuyona uZulu. Engifuna ukuthi singene sikwazi ukubona ukuthi kwenzakalani la. Ngina mnikazi wale ndawo uZulu. Ngifuna ukubona nje ukuthi kwenzakalani. Mfethu ngithi ikamera. Ikamera. Oh yilo le. Yebo, ungana. Okay. Koko. Ula mntwana ngibona ngibabheke. Security tight la ekhaya. Hawu. Uwa mntwana. Sanibona. Ngafuna ukwenza. Labezethu. Unjani mfowethu? Ndaba. Uyaphila? Senifike Wena boss. Iyadaba ezethu. Awungithinta ingane ngempela. Hayi Yama ke. sikuthintile sakuthinda hayi kwasho ukuthi hayi. Asingaphazamisa ngoba sikhona sinabo abantu abagadi. Uba bangifica ngiphezu kwami lapha bazozisha ndaba ezini. Into eyenza ukuthi Mageba singasho ukuthi sizala kuwe. Siyazi ukuthi Mageba uyindoda ematasa. Kodwa manje sifuna ukubona ukuthi lento abantu abakhala ngayo ukuthi uZulu ngeke akhe umuzi omuhle kangaka engenalutho. Uyabona? Khona into ayisebenzisayo. Uzothini ngempela khona into yayo lapha. Manje siyaqalaza phela Wena boss wakuthethela abantu labo uzothina phela manje ngithethela inyoko yami sifuna lapha. ukuthi abantu bazi. Kahle ngoba ngikhona. Ngithethele. Sifuna ukuthi abantu bazi ukuthi uZulu usebenzisa ini kuze kube nje la. Ndaba omkhulu. Sabona manje. Eke ngibingelele bafowethu. Niyaphila? Siyaphila sithola. Mfowethu ngiyakhumbula ngithi ngizofika lapha. Yebo. Ngiyabonga Into esingayishongo isikhathi nosuku ngamabomu. Ngangijuma. Hey, wephethe. Kusekhaya ke lapha bafowethu naso. Kusekhaya. Ila ngifihla khona ikhanda kusuka ngo2018. Wena uzokhipha inyoka yami lapho. Uyikhipha inyoka yami. Uzokhipha inyoka yami lapho. Hayi, leyo nyoka kuyoba yenze lutho. Uma ngabe kuukuthi vela siyibona wefuna siyifice la. Ndaba ezini. Futhi ayikho le nyoka Mageba. Hawu, wendaba ngabe kade ngisho kuthiwa khona ngabe kade sephumile lokho Ndaba siyabonga ngoba sesifikile sicela ukulinda phandle Mageba uyilungisa. Ndaba ezini. Sokwazi ukuxoxa. Hayi asake sesihamba nje ngoba vele nami ugqoka nje imbijana lelokhuza, masene lokhuza. Lindani nje ngithi 1 2. Ngithole phandle. Nginilokhuza. Ngiyabonga Mageba. Lona. Indlovu emnyama yasondini. Yonke ngibhekile ke bafana lapha mawuthi uyangena nje ukuthi ukubibona nje.
injinini eyaso indlovu emnyama ila ikhaya ngobibona ipheshe yangobi igqoke kanjeni yabuya ngena la ikhaya ikhona nodada yayo ubaba isilo udinizulu ngibonisa lapha naphezulu kusekhaya ke la ngifihla khona ikhanda kusukela ngo2018 ngasuka ekhaya ngazala hey bafowethu wemadoda anisho ngani ukuthi nabantu abafikayo lapha hayi le madoda kodwa ngithi ufakazi khona ukuthi yonke into ziyakhala indebe ezithi hayi sibasishile ngibaseshile yonke yonke ntanda kusekhaya ke abafundi abezethu ngiyaxolisa ukuvuka kanjena ngihlezi ngimatasa ngivuka ngo4 kusekhaya lapha ingane zami lezi kodwa ngisacela ukumisa lapha phezulu mase so ikhaya yilo lonke leli futhi nasi silokhuza ukuqala yasihlula ke yona nangu ngobuzula ukwazi ukwazi siyele ngona kunjela kusekhaya ke lapho ndabe kumkhulu phela likhona okay ngisacela ukunilingisa bafowethu sibuye sizokhuluma ngabantu so ndaba ezithi ungakabuyi la sikakhuluma ndaba wena umnikazi wala hayi ndaba ezithi angisini umnikazi indawo yasekhaya ngoba njalo kusekhaya wena ukadele mina ngigadele ikhaya akekho umuntu ongayengananga ngathi unomuzo konke ukuthi akekho umuntu ongaphekwa lapha indawo yasekhaya nginengumo ngihamba ngegogo ngithi kuthiwa mase yasho ukuthi akwenzeka uyabuya wena mase ngiyabuya kahle kwathiwa ngumelusi mina ngiyelusa ngoba igama lami Melusi Fred ngokwazulu manje igama ngasethathele njani leyalandilela siyabonga bakhe umagela ngabe yilungisa sibuka kancane nathi ngoba siyabona kuhle ngiyabonga ngicela nje ukuthi ungalinda nje ngathi kulitela ekhaya ube nami bakuthalisa yabona nami udamini yabona umuntu siyaphila usangweni futhi ngibona nani sidebela yebo usangweni lokupenda ngiyabona uyabona kahle Sanibonani Mzansi, igama lami nginguzipho, ngingowakwaZulu. Ngisuka kuyizipho Zulu podcast. Ngihamba ke ngokujwayelekile ngihamba nebhele, ibhele media legacy. Uyena umuntu osenzela konke lo msebenzi ukuthi ube muhle kangaka. Ngifisa nje ukubonga kakhulu. Ngifisa ukubingelela insizwa eseduze kwami, nginikeze ithuba ibingelele nayo nababukeli bethu emakhaya. Indaba ezithi Sawona makhe. ngiyaphila ndaba omkhulu Ngiyabasithola. yebo ngiyaphila no igama lami ngumelusi ngakwaZulu ubaba wathi nguFred kodwa abaningi ke amagama ami ke bathu abanye abangaziyo kuyahlukana ngegama baye bangazi ngomvore angafunda nabo angadlala nabibhola bangazi ngoRu abanye ke ngangifunda nabo ngangifunda nabo khona bangazi ngovodka manje nje maningi amagama Uvodka as in uvodka ngithi babathathela kumvodo base bethi bona uvodka ngenxa ukuthi ayi ivodka ngalesa sikhathi yayihamba phambili. yebo baba Noma ihamba phambili. ndaba hayi ngalesa sikhathi ndaba omkhulu hayi manje ndaba Yafowethu. Ngiyabonga kakhulu mfethu. Namhlanje sikuvakashela. ndaba ezithi Usuyichazile ke wazisho igama lakho. yebo Cishe udume ngaleli kaMvore. umvore yes umvore ke ngathola emabulini ngisadlala imabulu lapho Yeah. Namhlanje sisolundi ndaba omkhulu White House kwaSishwili. yeah I-White House igama lalomuzi yebo kuthiwa i-White House esikuwona namhlanje. yebo esiwona namhlanje Alright, into ke sifisa ukuyazi ke Mageba, sifisa ukwazi ukuthi thina kahle hle indawo enhle kangaka wendaba esesithele kuyona. yebo ndaba ezithi KwaZulu kule ndawo. yebo kaZulu Siyabonga kakhulu. Indaba ezithi before ngisesifike lapho ake uyichaze mfethu ukuthi kahle wena uma usuyichazile ukuthi usibani bani kahle hle kukuphi ekhaya wafunda phi ndaba ezithi mfethu madoda angeke ungijuma nje lekuseni kodwa nje ngiyabonga kulokho kodwa ake sidluleke lapha umelusi lokhulumayo owakwaZulu uzalwe kuso lesifunda lesalapho Lundi endaweni yakaceza esidakeni yebo sizalwe esidakeni ubaba wayesebenza ke sebenza emayini eFred
ubaba wami washeshe waphangalala. Yeah. Yebo. Ngisengane nje. Neminyaka emincane. Ubaba uZulu. Umgawulo omthimkhulu emncaniwe leyo. Awu madoda. Washeshe waphangalala. Kodwa asikho ke lapho. Ukuzaleka kwami ke sakhula ke sithe masikhulu. Umama ngenxa ukuthi wayeseyedwa. Yeah. Waselandela ubaba wakhe. Usaphila umama. Umama usaphilile. Umaba nomama. Umakhumalo. Walandela ikhehla lasekhaya ukhehla elazala yena umama. Ihoko lelanga ihoko zelanga lokho elibashisa ufuthi. Wamlandela ke semlandela la ekhaya ukuze bakhe kumuzi la ekhaya. Ingane yami oyidonsa ke usakhana sakhe lapha ngo1992. Yeah. Ngakhulela khona lapho Lundi. Ngaqhubeka ke impilo. Nebangaki kumama? Umama sibathathu. Oh yeah. Yebo, kodwa okugcina yimi ngendlela okuyikhona ngakho. Yeah. Yebo, kodwa ke wazala abafana babili nentombazane yayo. Ngiyabonga kakhulu. Wahamba ke wafunda ke ufunde kiphi primary bakhe? Ngiqale kaCeze primary phela kaCeze primary ngikhumbula nje kwaku iTV nje mina bengayazi indaba ezithu. Yeah. iTV ngiqale sengiyibona ngikhumbula kaCeze kancane sibuka siCeze sibedlela makusadlala ibhola. Yeah. iTV ngiqala khona la Olundi. Yeah. 1992 1993 manje ke ngikhulele kuphi ngikhulele khona la sengifunda iPrimary kuphi eDablamanzi. Yeah. eDablamanzi ke la engilokuze khona kahlahle ngangiyoregister lapha eMahlabathini. Uma sifike eMahlabathini ngashota ngemali ngashota ngo5 rand akukho 2 rand uma ngibuya ngizolanda u2 rand mangibuya khona into sekugcwele hawu sekugcwele emadoda kokhosta ke manje ukuthi ubhuti ujeke nobaba nobhuti umzi wakhe bangithatha bangisedablamanzi eDablamanzi ngafica yonke into mangifika lapha yebe mama yey kuhle kuseyizofundela okushila yini mama yey Kulungile kaMageba wayifunda ke primary yakho eDablamanzi eDablamanzi ya high school yakho kwaba high school ke isiqala kuphi khona la insika yendlu ngoba eDablamanzi biphakela iMasibumbane iphindi iphakele insika yendlu ikhandwe nje manje ngo1993 icishe iqala ukuthatha abantu bokuqala thina ke ukusabana nenhlahla ukuthi ke nathi ke besithathe khona la insika yendlu safunda khona ke insika yendlu ke ngangokuba insika yendlu ngifunde khona from 97 to 92 ngiphume nini ngo2001 khona. Yeah. Ngaba nenhlahla ke khona insika yendlu la uqale khona ugcobolo kwami ukuthi hayi le ndoda lena ngathi khona into ezayo kule ndoda. Ukuvuleka konke. Ukuvuleka kwezinto kuyingqondo manje sivulekile yonke into. Kodwa ke iphupho lami kusukela kudala ngisaseDablamanzi ngingakazi lutho ndaba ezithu. Ngixolisa ukubuza manje. Ngingakazi lutho. Kunaka amafoni bayafona umaTexas nampo umaThenjwa bayalokhuza bayafonela thina ekhaya sinayo ifoni. Yeah. Bayasibuza nabefoni yasekhaya mina ngibabhalela inamba engekho. Bafonelani bafunani? Cha ukubuza phela kumele sigama emakhaya khona umfana osekhaya ngingasho sekhaya umngane wami omzimba wakhuliswa yimi ngoba bembibiza ngomzimba manje wakusiyabonga wakuthelezi. Yeah. Yiye nobhuti uThulani no wakaZondo longa isikula siyangali eDablamanzi kodwa nje ukukhuleka kwethu kwaba yilokho ukuthi wendoda kuhle lokushini yami ngiyathanda ukwenza ini ilokhu uhamba ube comfortable manje ke yonke lento esiyibona la ekhaya iyiphupho lokuthi lento lena kade sayiqala siyifisa ndabezini Mageba safike sayifunda ke high school yethu Olundi ensika yendlu ndaba ezithu sayiqeda ke high school yebo ndaba uthe uthisha umfeke introduce amalokhuza lapha kwakubaba uChonco kudala before ensika yendlu kwakuthiwa ngathi lokhuza ngayiphasanga the following year sizophuma sasifunda naye zashaya 100% kwangena thina ba introduce ama prefect I was a deputy prefect lapha ensika yendlu ngaleso sikhathi asiqhubeke ndaba ezithu ngoba manje kuba hayi ngalokho alright kulungile mfethu safike ke sayiqeda high school yethu khona lapha into engiyifuna khona masiphume high school sishonaphi wendoda ndaba ezithu impilo umwazi uyabona ngengisho kade ngitshela labafana ngihlezi ngibatshena ngoba
ngiyabonga nabo umkhulu ufikile siyabonga Makeba kujulile izinto engifanele ngizisho lapha uyabona impilo kwenkathi siphume lokhuzeni ayikho imali ekhaya ukuthi ngiyofunda ayikho lokhuza ngathatha abazwa bami ngahamba ngegoli ngahlala emkhukhwini dikathola la ngihlala khona nabafundi la ufunda khona impilo ngibatshela bafana mangaze nihlala emkhukhwini ngeke uzuyifunda impilo uma uzokhula nje umama wakho uthisha omkhulu umama wakho uprincipal uma sezikushaya zikunetha ungazi uhlala emkhukhwini yayibona baphenduka amaphara isikhathi esiningi thina sikhulela mina nje ngithema ngiqeda ayikho indawo ngizoya kuyo othatha abafuthi egoli ngimncane ngimngaka ngilokhuza kwakuthiwa kuyameka kodwa into yokumaketha ngafike ngathola umsebenzi wakumaketha ebusuku kwaqhamuka wonke umuntu usebeqedi wonke umuntu usekuyaqashwa njengamanje uthi hey ubani oqashwayo uthi wonke umuntu azobheka umuntu wakubo akekho umuntu wakubo wonke umuntu azobheka umuntu wakubo lokhu ngigudla kancane nanti security limile la lokhu ngigudla kancane ngigcina ngifikela phambili kusemelko emelko kusedikathole eJimston nayi lokhuza yami uyawoka nje ukhuluma kwathi hawe siphethe amabhasi la donso lami kodwa semthu asithathe nombalo ngavela ngalithi security inqinqinqi impilo yaqala lapha ngathi ngiyabonga ngangena emelko ngangisebenza u7 days ngiholu 1.4 ngathi imali engaka ngifuna lokhuza ngalesa sikhathi uNkulunkulu wami impilo yaqala lapho ngabeka ke imali ugogo akana imali longizalayo ukuthi ngiyenyuvesi ngabeka imali lapho ngofollowing year ngahamba ngaya kuphi ongoye ngayiregister mina kongoye ngathi gogo ayi wonke ngothi moyo gogo ngihlulekile ukulokhuza ngoba wahluleka nkosami bakithi nkosami isalukwazi sama akazi sisebenza nje ulokhuza siyapheka esibhedlela ngazama imali mina ukuyifundisa kuphongoye ngathi mangithola imali yokuregister nje ngaqhubeka aqala ngoyo ngithi ngifuna lapho kusho ukuthi ngesikhathi uphume high school vele emqondweni wakho unayo into ethi ngifisa ukuya e-university noma ngifisa ukuya tertiary abangani bami bakhona bonke ndoda ecabanga bayafunda bonke manje ke mina ngiyasebenza baze bayasho labasegoli bathi wendoda uyayeka nje manje umsebenzini ngithi impilo ngiyayeka ngithi ngiyayeka mina ngiyofunda bathi awucabangi wena ngenkathi bathi uyofunda iminyaka emingaki ngithi ongoye ngicabanga ngiyofunda 4 years kodwa kuba u3 years le course sesenza ngathi mina ngiyofunda bathi awucabangi iminyaka o4 bese sinemali engakanani ngithi mina umuntu lapha bengichallenge kuba mina lento engiyifunayo ngiyifuna ndabezithu 2004 ke lapho sesiyakhona ongoye how la khona ngubona how ayangibonanga sasitibana nawe laphana how wephuthi uzulu how wendaba ngaleso sikhathi ke thina ke sizokwenza ini mina ngizokwenza ikhomphutha engaqala wendoda bengifuna ukwenza manje ngiyabusaba ukesho no ubhuti lo usithenjo umuzi uyambona wendoda ngeke efike lapha wendoda usabiyekela nomeli ngoba kufanele singene kubo kodwa ke ngikho lapha ngenza i-computer science ngiyakubona nawe lapha nomfuthu kahle wofuna ukwenza i-law ngangifuna ukwenza i-law ngayisaba ngayithi register uyabona ukuthi register ngiyayisaba kodwa uyabona ukhepebule nje wena namba ngithi phela ingqondo ngengingakho nje manje ngikhanselisha izingane eningi ngabantu ama-courses efuna ukwenza lapha because le ngangiyenza ukuthi ngiyabona kwangakwawo lokho vele ngoba njengamanje ngisebenza ngayo ini i-communication science nakhona vele kuba hle lokho mhlawumbe zaze ngakhala sidibana nawe ke indaba ezithake lapho ke ngaqeda ke lapho ngithe mase ngiqede lapho ke ngaye elokhuzeni safuna umsebenzi manje masiqeda tertiary sasifuna umsebenzi ngo-2006 seqedile sagraduate nakhumbula nawe sinawo laphana sishayile ukhuze indaba ezithi sinokhuthi omafama bonke abafowethu lapha yakhumbula igenga ngakithi umkhiyane hlangana umkhiyane sisumkhiyane hlangana sisumkhiyane angikho lapho kodwa ke kwamnandi yonke into kwaze ukuthi ke uyagraduate ke sesifuna amalokhuza ke enhlanhla leyo kaHealth bawavula ama-post IPR sangena ke sesingena kuphi as amalokhuza as i-public relation because i-course yasenza computer science ifaka i-journalism ifaka i-PR ifaka i-technology yayiqhube yonke nje lento ne-visual art ngoba ubona nje le malokhuza nje kwaHoyback manje ke
kwaze kwafika ukuthi mangifika lapho ke lokhuzeni sathathwa ngihlukana ukuthi yonke igenge sahlangana nayo uMathenjwa uMafambane bonke oBlair onjo bonke bathathwa ngihlukana kwabo bafaka amalokhuzeni elasedlo idlozi lasekhaya ke lasithatha lasifaka kuphi eFriday tema sifike eFriday siqeda ngonyaka sasuka kuphi sayigoli hawu sewusegoli ndoda yebo hawu ngalodwa uhlela emkhukhwini uyakhumbula athi semkhukhwini angisabuyela emkhukhwini sengiyaRandburg manje ebelungwini manje yo amajija ukuthi womvora mangifika lapha sengiqashiwe lapha sino siya no lokhuza nosibeka usibeka wasivulela indlela wathi amadoda nanka amathuba lo thina senza lapha sibhala ngebhola sisebenza ibhola nje sebenza nje ngebhola sisebenza ngebhola sine iticket estadium ngokuthi ke ndaba ezitha ke mina ngokwaZulu isikhathi esiningi ngeke ngibone ke into ewisa abantu amankwebemvu ngiyawadla nje ngendlela ongadla ngayo kodwa ke ngibona ukuthi wendoda uzowa la ngasebenza kamnandi lapha 2008 2010 ngenza ngisho World Cup inkinga yami ngadakotshwala okwakuyisifundo ukuthi utshwala buyaxoshisana emsebenzini ufuna ukuthi Mageba ususebenza wabuye waphazanyiswa iphuzo webhuti ngavela kwakudlala iPirate neChiefs bedlala kwiSoweto Derby kwakuso Orlando ngavela nangu ulokhuza uBobby Mtawonge nangu uRome Khumalo ngimlapha ngiphethe amalokhu manje bayabuza labelungu ukuthi hawu lo muntu ufunani lapha usho Ray uJoe Maluleke namanje usekhona eSuperSport wathi hey wendoda ngabizwela imeeting same time uJoe kade lokhethi wendoda uyasebenza kamnandi inkinga yakho yadawa ngivele ngibona ukuthi weNkulunkulu wamlabo manje ke ufake ngikhuluma ireality nazi ingane esebenza la ekhaya khona edakwa ngexhosa khona abaningi manje nje ukudakwa into yakho manje ke bangivezela iclip ufunani lapho ithathele lokhozi bangixosha mabengixosha ngasabisa ukuyibulala ke lapho ngitshena uRay lapho nizoyibulala ithi ngizoyibulala kanje babuza ke kusiyana sibeke usakhona uZulu yabo usekhona kwakuzoba iproject ka World Cup bangibiza bathi ndoda uza lapha wena nje manje na iproject ye World Cup ngo 2010 nje ngangiphakathi yonke indawo kuthiwa sebenza lapha ke ndoda ungabusadaka hawu weNkulunkulu wami sebenza kamnandi ngamosha mhlawumbe sekusephela 2 days angijabule nami ngabonakala ukuthi hey idla amankwebombi lengwenyele ngangixosha okwesibili semngixosha okwesibili ke manje wendoda ngibuyeke ngizekhaya manje thathi bocabanga ngisusa impahla indaba ezethu lokwesibili bakuxosha after 2 days cha sekuse 2 days ukuthi ngiqede le project babezongibuyisela because ngangenza iproject ka 2010 iWorld Cup lena nje sihambe seyosantini yonke indawo ama look ile yaphela ongabona prohlakaniphile yaphela iproject kwase ukuthi wendoda bezise kubhekelela manje buka ke manje inga yiyo le utawutshwala ngizoza kanjani manje ke ngabuya ngeze la iKZN wezekhaya manje mangize iKZN kunomfana lo kwaMhlongo wangibiza ngangifunda nawo ngoba cishe yamazi wathi wendoda yazi ngilapha eMtshezi naye ngeke ngamsiza lo mfana lo ngimsiza le ngoba ilicense wayithola ngami iminyaka ngimfunda zonke izinto emhlabeni even yonke into nje nanokuqoka leyo ndoda ngena wangibiza ke naye ngenxa ukuthi ngamsiza ke lelo kuzini ngaba uthisha ke lapho hawu wendoda ngoba usuhawe ufike lapha usufundisa manje leScott eMtshezi ke manje bathi impica abadala insala yaseMtshezi manje mangifika eMtshezi ke ngifika laphana ngafika ngashaya iPGC same time okay senguthisha sengihola njengabo lapho okay kumnandi ke makunjalo ngiqhubeka nalo kodwa manje iphupho lasekhaya lokhu limini umuntu engimfice lapha eGoli usiyabonga waqwabe mfica nodludla ucebisa balapha ke manje elokhuzeni bala eMenmouth bona barana amaplaza njengamanje
Ibona ufunda abangifundisa impilo ke. Mina because kathi sisebenza passport sasebenzela kwakuyi career minded. Yeah. Manje labafana njalo sibambe obhuti ngeke babiza abafana yaxolisa. Obhuti njalo sibambe meeting njalo ntambama. Yeah. Wemadoda singayibhitha kanjani indaba yempilo? Yeah. Uyakhuluma usiya. Uyakhuluma lokho wendoda indaba yempilo singayibhitha nje kalula. Yes, ukuthi sivule ibhizinisi. Ngithi amadoda bathi kunabafana bonodokotela abasebenza ngama career badlula ngemali. Yeah. Bathi imali ithathwa kumuntu. Yeah. Bathamba ufunda uRobert Kiyosaki, Rich Dad and Poor Dad. Ngafunda ichapter yodwa leyo ncwadi. Yeah. One chapter Robert Kiyosaki ikhona namanje ngafunda chapter yodwa. Ufunda chapter yodwa lapha usuthe, musu uyacasuka. Ngoba ngangicasula sivese bengixoshile kodwa manje uRobert Kiyosaki lokho eshilo la ikhanda. Ukuthi wendoda wena njalo uzalelwe lokhozi. Ekhaya kini ibhizinisi lalivele likhona kwakudala. Yeah. Yes. Manje ke yonke lento iyaringa. Nampa abafana bangifundisa ubhuti abangifundisa ibhizinisi ukuthi wendoda funda la imali ithathwa ngumuntu. Ngithi imali ithathwa umuntu njani masebethilalela. Umuntu ufuna ukulala. Yeah. Umuntu ufuna ukuhamba. Yeah. Umuntu ufuna uba muhle. Yeah. Umuntu ufuna ukudla. Yeah. Bitha la abantu abahulumeni. Bayeka abahulumeni abahamba osebenza. Yeah. Thina sithatha imali kubo. Sibeze impisi. Ufunani umuntu kahulumeni? Uyambuka. Okay. Njenga kunabantu nje njengalo ubhuti lona nje waselokhuzini ulokhuzulungu. Ama gate nje. Mase nemali lo uhulumeni ufuna igate. Yeah. Umuntu ufuna ukudla. Yes. Umuntu ukudla ke kuhlukene abantu bavele belokhu bengene lokhuzini. Umuntu ufuna ukulala. Umuntu ufuna itransport. Yeah. Yonke lento lena manje ke yiyo le ngayilokhuza lapha bathi hlala into eyodwa edinga umuntu njengabelungu. Yeah. Umuntu uhlala ethayini nje wonke umuntu uyazi ukuthi umuntu onethayi abubuka ukuthi okay umna ihluphu nje ade yakhanda. Yes. Manje into ezidingo zomuntu ukuthi yini into efuna umuntu ngafunda lapho bangifundisa abafana ngisingalali ulokhuza nje udludle wakavela ngisho SABC2 hlena kanje ngoba thina sesovela nje ngalo hawe udludla uyavela ekhuluma ngayo ibhizinisi babe nokhuza ke bona babe cleaner ke lapha elokhuzeni emali lokhuzeni. Manje ke ingqondo yami ilapho udokweni usufundile nje mfana wami nali ibhizinisi into eyifunayo ufunani. Kubeka lapho kwendaba ezithanga ngisesikhothi ke njengamanje ngaleso sikhathi. Yeah. Kodwa engqondweni kuyasho ukuthi indaba yebhizinisi ekhaya lokho uveza ukuthi ekhaya ibhizinisi into yasekhaya business lini leli ekhaya ebelivele likhona mhlambe wena ubucabanga ukuthi lidinga wena ubaba lo ngizalayo bathi umgawu emthemkhulu emncane iwele yona bathi uqhudele beke emzini wendoda. Yeah. Wayesebenza eHlobana before ashona ubaba ngo1984 1983 wayesene stand vele sokwenza itavern khona lapha kaceza kudala ngakazalwa mina. Yeah. Ezalwa lokhuza manje ke lento lena ke kuthiwa ufuzo lonjani ledlule manje ke mina ngeke ngibonge mina. Yeah. Umuntu engimbonga ngoba ngisho nje into kababa zonke lezi. Yeah. Ubaba babemthanda belungu yonke into. Esebenza elokhuzeni washona ke shona wadila kumgodi. Yeah. Kodwa ziningi izinto ayezenza naphupho kuyafika ke kimi kodwa izinto zonke ezenzile true yena ngoba ufuzo uyedlule. Yeah. Yeah. Kulungile ke saqeda ke manje emtshezi safundisa emtshezi. Kodwa manje ke usolundi manje. Olundi ke ufikiswa yini manje usuka kanjani manje emtshezi uzofika olundi yini ekususa ke manje sikhothe emtshezi angithi uyakhumbula ukuthi yabona nje wonke umuzi wakwaZulu yonke imizi nje ingaze ngishiye ngaphandle yasekhaya yonke igazi lonke nje ngibona lonke nezidungu ekhaya kithi nje kwakusidalula ibhizinisi ngifuna ukusho lokho antu sizakele bonke banebhizinisi nogogo kosamisa kwaSamsakazona sashona sina 100 sasilokhu sidayisa isitolo manje ke into yasekhaya ngoba ngisho ukuthi engcele ngilepha ke emtshezi ke uma ngifike ke emtshezi ke kumnandi nje siyalokhuza
kwase kuvela icala ngoba nje uzo ukuthi ngiphica abadala icala semthetho abathe bamphica bacophica kabona ngafundisa kwamnandi kwase kuvela ke icala lani kodwa awu i-rape babani la ingane ke ngengisho ngenxa ukuthi vele sakhuluma ngesikhuluma manje ke lokho nje kwakuvela ngoba naye ingane evela ihleka nje ukuthi awu emadoda uZulu ngithi mina kusho kanjalo umama wayo vele oyifuna umuntu okhoze manje usevika ngengane uba ngitokoza ingane kanti cha mina ngangivele ngiyibalekela nje ukuthi emadoda bazongibamba phela la imtshezi phela ziyakhala emtshezi awuxoshwanga angixoshanga imtshezi uhanjiswa ukuthi ngoba ngahanjiswa le case ethi wena umuntu orapile kodwa futhi manje ke icala ke lahlala ke isikhathi icala like bakuvulela icala icala lavuleka la police station wendoda ngangisuka njalo lapha ngiyakhona ngisuka njalo lapha ngelokhu zakho attend icala ngattend icala kodwa lagcina nga-attenda ngomuntu icala ngenxa ukuthi vele kokicala ngekho emva kwalokho ke ngabuya ngenza lapho leli phupho leli liyasho ukuthi wendoda ibhizinisi ngavela ngiyinikele emgwaqweni ngigijima ke lapho ngithi mina kodwa ngiyacabanga ukuthi ibhizinisi nali into ngangifuna ukuyenza ngangifuna ukuyoxofa because ngase kuningi ngangiya lapha neplaza ngifuna ukwenza ishwama nje ifika manje ngangizoyenza at the same time enye ibhizinisi othi ngiyidayise nje futhi ngangifuna ukwenza i-mobile car wash ubeka ipika ubeka ilokhoza ubeka ama-umbrella uvulela umsindo uvulela indawo ukudla ngangizobavakashela nje nama-park yonke ngangicabangile konke lokho yonke into iyaringa ekhanda ukuthi wendoda nayo lento indaba ezithi wena mfana uzalo spiritual angaze ngikuzibalele ukuthi mina ngoba ugogo wami wezaleke kanjani ngibale kababa nje kuphela siqhubeke lapha kodwa-ke ngokuqhubeka kwelokhuza-ke ubhuti-ke ebenemqasho la ethola kubaba unkoqoba-ke undaba ezitha owakhona lapha umntwana wasonkwente singaba ngapha egazini thina-ke ngoba ngade ngisho nje ukuthi uSuthu umntwana uyisilo sasosuthu umgwaza kade nozinqapheli usikhipha mbili emgedeni kulale sona uDinizulu isona silo sasosuthu ke esasilwela ke kunazo zonke izilo emva kwesilo uJinilindi isilo sasondini isilo sasosuthu okugcina ngaso ngiyayibona nje ilokhu bese ngalwazi impike sekukhona ubaba isilo uZulu thina ngiyakozwa nendaba ezi uthi ubhuti ube nemqasho thatha lemqasho lena ke ubhuti ke ngithema sengithi mina ke ngithi lokho ngiprovaka lokho provaka ngipholo leli ngiyahola ngilokhuzi manje ke emva kwalapho lokhu ngihola ngilokhuzi wendoda ngene businessini lokhu wendoda ngene businessini ibhizinisi lakho uyalazi nawe ngithi nobese ufunani wena ufuna ibhizinisi ndaba ngomkhulu nangempela ngitshela ubhuti ndaba ngiyarizana nje manje ngifuna ukwenza i-mobile car wash neshwama ikonto konke ngiyaqoqota baba umasipala akafuni nendawo uzorizana kwa-education nje manje emtshezi sengirizana ngikhona kumnandi ngoba vele ngirizana khona la eParliament akithi ihedini ngapha ngoba vele arizana khona la kamnandi kanjani ayincane ke imali ayikho nemali ngayithola ayikho nemali ngayithola mfana ubhuti wathe UK indoda engizokunika wanginika ngathi wendaba yabona makuthiwa undaba usethi ke manje uyededela le ndawo uyededela wendaba ngithi ngiyele ukuthi hayi le ndawo umuyifuna ngithi iyekeke kade mina beka lokhu ngenza i-checklist nje ukuthi uma kuthiwa ngiyarizana ngenza ini uma kuthiwa ngiyarizana ngenza ini uma kuthiwa ngiyarizana ngenza ini ngangibhalile list namanje ingaka bonke ngoba ngidayisa ama-business ideas ukuthi i-mobile car wash iyashota uzothatha into zakho ngale imaningi ama-sport akhona awuthatha abantu hey angiyeke lokho kodwa-ke ilokhuza-ke lolo lukuluku lelo lokuthi wendoda wena umuntu webhizinisi
kwangena kanjalo-ke ngathi bhuti uma kuthiwa idede le ndawo-ke wena kade uxabana nabantu uxabana nabantu ukuthi-ke manje-ke abantu babulala amawindi ugesi nani mina le ndawo ngoba iseduze ka-RCT6 lona abantu abalala behamba wathi usho kanje ngathi mina bazola behambe indaba ezothi nginika athi hawu sizakhokhelana kamnandi nondaba ezethu wayithenga indawo kwaba yasekhaya ngithenga ngoba kwakukhona mina naye nomama wasayina phansi yonke into nje savumelana ngayo yonke into nje ukuthi kuzohamba kanje kwangapho ngathi indaba ezethu ngiyabonga ngaqala-ke lapho kwaku-2018 wendoda the first day angidakanga nje ngizothi hey leli phupho leli wangayibona yabona angifuni yabona kwenzeke kahle ukuthi laptop la ekhaya ife because konke lama clip engikhuluma ngayo khumbula ngikhuluma ngeclip ukuthi ngeke ngavela ku TV ke laptop yami ivele yafa kodwa ke umngaya ku Facebook sohamba sokulokho sivese lokho le clip le engaxoshela yona le goal nakhona lana before no after ngifuna kubeka mfana wenze ngoba manje kuba ngathi manje ubuyele emuva ngathi unamagroup ngiyayazi mina lento engizoyenza abantu abazi ukuthi ngizokwenzana ngiyayazi lento engizoyenza abantu abazi ngizokwenzana wangathi manje angazi ukuthi lana manje kuzoba kusegomora kanjani njengamanje sinabantu nje ubathi ngifonela nje nangubhuti lo umancinzi ngoba uthi ngifonela emva kwehora abantu baka legal wise bazolala bazolala u13 days sanegotiate njengamanje ufuna yena ukuthi alala ngo13,000 awu kahleni madoda u13 days ushuthi u1000 ke no mina la ekhaya masikhalculate ukukhipha u24 kodwa singamcifeliso ngo20 manje ngoba ubona kusebenzeka kanjeni abantu bexa ukuthi imali kanjani ngangibatshena ke Bhutuzipho yazi before ngiqale lento kusengilapha ke manje ngangisho bethu wena mfana ngithi ngiyakhumbula bengicelebrate bathi uzokwenzani ngithi mina lelelani ko madoda mina ngifuna ukuba nezindle eziwu20 ngiyibiza u100 ngosuku ilokhoza emini kodwa ebusuku ezilala u100 maze u20 malini ngosuku bathi 2000 okay emini ke malini asazi uyabona maze lezi u14 zavela zenze ilokhoza lezi u14 zo14 okwamanje yebo zo14 la ekhaya siyalala siyaqasha siyalala la ekhaya yebo la ekhaya singena emini siyasebenzisa izindlu for ukurest lokho ngufunda njalo ngiyabonga wemtshezi ongashi umtshezi ongashi ngubona kubaba ulokhoza kunendawo okuthiwa amahlala nathi all over amanye ase Cape Town kodwa awekho la uLundu eFriday khona nasempangeni khona sebenza ngalesi simo nambe ngigibela khona njalo mangihlala nathi manje ngiyayibuka le business lena ngisemtshezi kodwa angithi yakhumbula ukuthi ngithena ingqondo yebusiness labafanele kube ngifakile egoli ukuthi wendoda ibusiness likanje umuntu ufuna ini angisakudlalanga lo kodwa nokwazi ukuthi imali isuka iphethwe lo muntu osephaketheni ukuwe ukuthi imali uyintshontsha kanjani abantu abahulumeni abahambe beyosebenza ntshontsha imali zabo intshontsha ngani ngobumnandi intshontsha ngani angikho ke lapho ngomanje uthathe ngigxile kakhulu ukuthi umnikeze i-service enhle yena ke kuya ngawe nje ngoba ubona nje yonke izinto bafuna ubabahle ingakho senza la ekhaya kuba kuhle kanje because bazoza definitely manje ke ngilapho kwengana mama sengikhohlwa ukuthi bonke bengilukhuza sinama rooms awu 14 ngathi ama rooms awu 14 awu 20 malini kodwa 2000 2000 uma wabala 2 4 6 8 10 shoot malini le shoot malini 10 lo awu 10 kodwa manje ke ama room fanele bemahle abe like price ungayidictate so uyidictate ngenxa ukubuhle bani bamaroom quality yendawo yakhumbula iRiverina Hotel tothi ulala ubuka umkhumbu ungena uphuma ngo200 ngathi mase ngifika sengisebenza ebhithi zawo mase ngiya lapha eThekwini awu seku350 awu madoda manje kusasinalo lokhuza ukuthi ayi la ekhaya senze kanjena ngoba ubona sekukanjena ngendaba sekukuhle kangaka la omkhulu mana ke mfethu mina nje ngazi ukuthi eWhite House ingenze kuba mhlambi ngeke akekho umuntu wasekhaya kaStreli ongayendawo kangaka mhlambe khona into mhlamba ayisebenzisayo isilwane sengibona nekati ke lokhu lisilandele njalo lokhu sifikile ikati lisemvalo hayi lena ipet lena yezo ipet abantu aba understand yezo ngengala ekhaya ngengabanani ngicala ukwenza la ekhaya yangankosami yazi laptop yami bengizonibonisa ngengala ekhaya nginkathi mina ngoba nje ngixoxela
ngingasebenzi for 3 years. Yes. Bengifuye inkukhu lapha ekhaya sezwana. Sigcwele kamnandi kanjani bayibona ipholo elimhlophe ngihamba ngepholo elimhlophe ngiduma ipholo elimhlophe la iNE. Mayibona ipholo begijima kanjena. Manje ke iconditioning le wezo. Inkukhu mayibona leyo nto leyo ziyazi ukuthi nangu umuntu osiphakela wezo. Yeah. Ungiyiphakela inkukhu ngiyiphakela inkukhu ngawukuthi mangqa lapha angiqalanga kahle bafowethu ngiqamba manga. Kungekho mali kungekho lutho angiqalanga phela mina ukuthi ngiqala nje sengiyonke into ngilala wonke lama room ngiqala ukulala room 1 yonke into hey madoda yabona kunengoma lomfana oxoxola ngangena mali ngashiya umfazi basekhaya bangiphendukele seku right manje sebayibona into sebayibona yazi uyazi ukushiya umfazi uphendukule yonke into ngine stress abantu abayikholwe lento ukuthi ngizoyenza ngashiya umfazi ngangokuthi manje ke kuba kanjalo ukuthi enye session le first sikhulume ngayo yami nje nengane zami lokuthi mina kanjani kodwa sazongena kuloko ukuthi umfazi womadoda fanele ngilandele yena naye leli phupho ngiyalifuna manje fanele ngilandele yena naleli lokhuza ngiyamuzwa ba nasikiyeke lokho ndaba manje ke ngine stress ngalokho mangiya lapha ekhaya ikinto engidlayo njengamanje anginamali anginandi ngoba ngizigulu ngamaxolo ngithatha inkukhu zami eziwuthula phana ngoba ngiyakhumbula ukuthi benginepholo inkukhu zami zingijwayele lapha thatha ngibeke lapha zavunda webe mama zangithanda ngaleyo ndlela leyo yazo kwavele kwanda hawu lo mfana wami uzwa njengamanje nje ugogo nje lo ngizalayo lapha ekhaya sinenkukhu zamaqanda udayisa amaqanda phela unenkukhu edayilokho zayo yazo manje ngizama ukusho lokho ukwanda kwebhizinisi vele la igcotshwe kupha ekhaya ngithi yakhumbula ukuthi ubaba ngitshelile ukuthi washona esine site ukuthi abe nebhodlela store lapha naphezulu ngaselokho ngasendlula mthini manje ke lokho ke ninazo ke lokhu zavele zanda ngangokuthi uma nkathi zanda la ekhaya abantu bamangala into indoda manje ke abantu ngekathi kulokhuza babuka into lena enye eseduze ukuthi lo muntu wenza ngani manje kwasokuba nazi ngathi lezi kwaseqhuma lezi be mama usazinga kana okubuthi sapiye yena ngavela manje la kwafika nje izuthi wena isichitho ke nje manje lesi esiyinhlahla yakho susa le lokhuza mfana mbabona susa zonke zisekhaya ezinye azikhoda manje akusekungeni ngisho eyodwa usungena ngoba ngayimisa ngoba ngangiphaka nje ngivale lokhuzeni elokhuzeni kanjalo nakho lokhu ke leso lona nje iyiphet lo thina lana ngoba iBNB ayikho iBNB ongathi uyiBNB ngaphandle kwekati ngeke ngafundiswa kakhulu nangi lo mlungu la kaMabhenyulo lo ngiboleka kuyimshini leyo yokudrill fica amakatele lapha uyaphakela ukudla kamnandi bethe mangiyagijima ngiyambuza ke wena umlungu yokhuluma kamnandi kulomlungu nelokhu zakhe lana amanye kuzowasikela uyangixoxela bebeba uthula lo yedwa akasekho nje kungestory sakhe ngoba ngitshena ukuthi labo umufuna ukuthi bafocuse uyamsika la ngaphakathi ukuze badla amagundwana ungabona ke amagundwana la khosi sine BNB amagundwana ngale kaButhelezi ngoba kune ibhoni ngale ngapha sine White House amagundwana agcina sesichithwa esengena endlini egijime nawe ngoba nibona nje ade ngena usilingi bavalile lapha konke bakhona lona kuyena kozama ukulokhuza ngoba kufanele ngenze yonke into ngithe ngibuza kuye lo mlungu fangambe nje ngiyomsika la ukuze afocus abe yini afocus emalokhuzeni kuphela manje ke iphethe ilokhuzo kufanele ube nayo ngeke uhlala ungabi nayo ukho nje iBNB ongathiwa ayinamagundwana manje ke uma uyenza izinto ekanjena ubukeka ngathi manje ngathi ilento yenza ukuthi ngiyabonga kodwa abangenile lapha endlini uphinde futhi nezinkukhu futhi kube ngathi lezi inkukhu lezi izona futhi uyabona manje ayikho into engenzela umuntu uyasho ubhekisela ukuthi abazazi bafuna labantu kuba ngathi manje ayikho into ongayenza because yonke into obukela kuyo ngisho ngaqoka umqhele ohlukile ukuthi lo mqhele lo yes ngisho ngafaka noma yini ukuthi ayilokhu uzakolela ngenxa manje ukuthi bayaqhakeka abantu semakhaya noma ngafaka ibuko kuthiwa nazi lezi ibuko konke nje yabona le Avarone yakhe bakafaka yona manje ke kuba uvele kugcwala eBNB kodwa kahle sebeseyinweleni ke manje ilezinwele ke manje mana Mageba uthi indaba yeyinwele ngiyafisa Mageba mina ukuthola something la manje uMageba uganiwe indaba komkhulu
ngokomoya sengagana ngaqeda kodwa manje kufanele siqale phansi ke sithatha abafazi bakhona la ekhaya ngoba ngisho nje ngakhehla indaba ezitha ngalobola ngakhehla nje yonke into yeah kanti ngizolukhuza mina ngaleso sikhathi kufanele ngimgane uma wengane lokuqala ngalifanele ngimgane manje ke inkinga lena mina ngibizela nalugcobo losebhizinisini yeah ake ngiqala ngaleli business yeah uma ngiqala ngaleli business yena ukhona yena manje ka understand lokho ukuthi fanele ngiqale ngani ngebusiness yeah ngane yami I understand lo nto leyo ngiyamtshela ukuthi uzoyenze kanje lutho yena yezo akangayibona ngangayibona ngangukuthi kwazo interview abantu abadala ebusuku ngoba manje ngagcina ngathi sengiyahlanya yeah ngenxa ngengisho lokho once nje waqhama emphakathini yeah abafana abancane bazokulandela yeah njengamanje nje ngileyo position ukuthi once ngoba ngigqamelele bazohubha ingane zami ngokocansi behubha ingane osisi bami bonke ngenxa ukuthi bafuna ukugratify ukuthi hayi siyamhlula kodwa ngathola kodwa ya umfazi wakhe yezo into leyo manje mina ngikwazi ukuphila le nto leyo uqonda ukuthi ngathi mina ke ebusuku ngilele ngoba ngisho nje ngoba ngingasho ukuthi kwafika isilo la wafika usibhijana lapho ukadele emnyameni nganzalo wow yebo lefana ufuna umuzi noma ufuna idungamuzi ufunani umuntu ufuna idungamuzi wena inkosi uDenozulu cha mkhulu omkhulu usibhejana lapho masiqoni macathe ngane obuzwa amazayo ngoba ibongene nginkambe ngabo amakhulu bampahlukene bawu3 babehlala ndawonye nje omunye ngoba ngithatha indlela zakhe nje uyilokhuzo unelo zohlanu nomadlodlo unelo zohlanu yayihlala lapha kuyinsango wena futhi emdala ungaze ongoye ngayibhema insango yezo ngitshena umkhulu wami ulokhuza ulokhuza umkhulu futhi lo ngimshilo kwakhumana wena ukungibiza njalo ngisensika yendlu nje senza umemulo ensika yendlu ngilokhuza ngangiganisa lapha ngifaka ibheshi ukwenza ukuthi sahlaba inkomo nje sadla yonke into ensika yendlu kwakuyi project le iphumele ekhona kuthiwa kwenziwa imemulo manje umkhulu lo engingibiza lapha ethi hey wena lozohlala ethi umkhulu wakho webhema insango eyifaka ivix la unomadlodlo unelo zohlala uthi ngithatha manje ngiyamangala yimi esengibhema insango wena ungazi ngibhema insango uthi hey le insango lena ubani nomadlodlonga unonozohlala umkhulu kwaphathi nendawo ke lo mase bakhona usikhulisa yaviva sivivela ababhema insango bayihuqa masebelela ngezantsi bebelela ngezisu mase bakhona umkhulu wami ke ngisho mina wafe kwathi wena mfana ufuna umuzi noma ufuna idungamuzi idungamuzi ngangiqale lo gama lelo namanje ngisalibambile idungamuzi yini ngathi mina okay uma kuthiwa ngiyaqhubeka ngiyagama umuntu uzodungeka kahle manje mina ngigama lami ngubani ngumelusi yimi ufanele ngilokhuza ngoba nangu umgawulo umuntu omkhulu emncane weleyo sengifuzele ngawulo umuntu omkhulu emncane nje fohlo manje ke Linda sinabafazi so ke manje first thole lo wokuqala manje lo wokuqala ke sizamile ke sihamba somcela ngendlela simcela ngayo ngoba manje zonke izinto zethu zile unyazini uyaphathisa nje umlelo ukuze ngingasonto khona uma ngalokho zikhona izinto zovela khona akuvele kukhanya ndabezile so ke uqonda ukuthi umakoti asinaye la ekhaya okwamanje bakhona kodwa naye lona sasemkhehlile sesingagcina ukuthi inaye phela inkomo zethu lezi kodwa nje bakhona bona ingethi isibalo asazi because ubaba wesazoba nabafazi manje Mageba ngokwakho ufisa ukugana amakhosikazi amangaki ke nje ke azogida lokho umoya kuzofika kodwa khona akekho yedwa ngeke bayedwa ndabezithu ngeke bayedwa ngoba inhloso yami ngiyabonga ndabezithu ngicela uyiphuzela amanzi mina ngiphuzela amanzi isikhathi esinike nowendaba uyazi ngithinta kahle ngithinta indaba yolokhuza ngoba abadala kukanjena wendaba la ekhaya ngoba ngisho nje ikhaya le business lezi
ekhaya ngoba dengisho usuka kaCeze ngoba suka kaCeze uyafuna kumfazi wakhona la kusuka ngoba kodwa manje fase imvulelo umuntu mina ke inhloso yami sifana neChina noma ngathi noma neBhunu ukubona umfazi weBhunu nani nje iBhunu lelo kade ngisho kuleli ngiboleka amagrilla la leli umfazi waludayisa ini inkukhu yes lona libolekisa ngani ngemshini ubufike kuseni lapha liyashanela umfazi weBhunu nalo uyalokho manje mina ngifuna ukukhanda isizwe ngikhanda kanjani isizwe ngiba nabafazi nje uyezwa umnika ibhizinisi udayisa imbuzi udayisa inkomo noma uvula ifarm wenza yonke into akhanda ingane nazo ijwayele lapha akube yena imali ethi ayibona unawo 10000 wakho qhubeka nokuze umvulele emunye tax shop umvulela ini noma umvulela ini umuzi suya kubo nje manje usuyinkunzi kuwe ukhanda isizwe lisakazulu lesika baba uyabona uthutha abafazi noma bathathu noma bawu2 noma bawu3 kanjalo ukhanda lokho uyakhanda ingane ikhule ngengqondo ebhizinisi engabikho nomhawu lapha kusikodlo lesi sikadini izulu ngoba le ndawo lena ivela udini izulu lokho zangibizanga ngobaba angibizanga ngami angibizanga ubani kwangena udini izulu wathi wena mfana ubani wena mfana ngathi ubani wena mfana egqoka izinto zamasosha hawu ngavuka ngadweba ngoba ngidwebe ingakho nje ngizoqamba udini izulu ingakho ngithi udini izulu yena kuzokhanda yonke lelo kuzalelo umnotho wonke osekhaya inhloso yami ukuganwa abafazi abahlakaniphile hayi amaphoto ama-cash potato bezohlala kanjena ilokho umuntu avuke kusena asebenza azi nali business lakhe ibhizinisi mina sengifika nje ngokuthi ngiyabacamela ke Mageba khona into engifisa ukuyincoma la uma singena egatini sibona kukhona ama security abewu3 abewu3 siyabona ngaphakathi kuyakhishizwa ngaphakathi khona abapendayo khona abacleanayo uyedokahamba phandle so la unabasebenzi la ndabezitha ibaningi abasebenzi ndabezitha la ekhaya mfowethu hey isibusiso lendawo ukuze usha abafana ke kokapumfumbethe la ekhaya mfowethu sinabasebenzi omama basebenza la ekhaya abondla ingane abanye abafundisa ingane emanyuvesi uyahola la ekhaya uhola njalo ngamaviki amabili ngomsebenzi wabo abanye ingane ke ziyaganga ngendlela eganga ngayo basho njalo umuntu uyahlupha befuna ezofuna umsebenzi aphinda gange ke bakhona kabagangayo kodwa nje laba bakhona ingane nje ezimisele abanye bawondla ingane abanye banemndeni sinabasebenzi cishe abangaki laba amantombazane laba basebenza la ngaphakathi abasiza ama customer ngoba sinane London sinabasebenza abawu4 abawu5 sebebonke mase siba nama security awu3 emva ama security awu3 mase sibaka na wonke abasebenzi ke lapha cishe bawu6 7 lokho zoBrian opendayo ukukhona nobhuti owaqala saqalana la kuthiwa umphephetho naye unokufika abantu uzoshaya iproject yakhe baningi omabhiza osipawupete baningi abafuthu asibambisana nabo la uBrian yena wenza yonke lento thina la ekhaya uze ngathi i-social media sayibalekela nje asibalekile siyaxolisa namanje siyaxolisa nina bendlovu yasondini siyaxolisa inkinga ibhizi sivuka ngaphansi 4 ngoba nani ngijuma nje lapha kade sengivukile ngaphinde ngathi 1 2 ngaphinde ngathi zumu ngoba sengivuka ngiyaxolisa sivuka nje ngaphansi 4 umsebenzi usuku umningi manje sigcina singakhona ukufinyelela ukuposta because umuntu mayipostile ngiyakholelwa umuntu unifa umphendula ungasamphendula kuba ngathi manje uyamzimba manje ngisayina lo challenge abantu uzobaphendula kanjani ekubeni ngebhizi ngoba isikhathi awunazo indaba ezide Mageba siyabonga kakhulu sibonile ubuhle nathi sayinelisa sabuka nje ukuthi kwaze kwakuhle kule ndawo siyabonga kakhulu mhlambe ke Mageba ke in future ikhona lenye inhloso mhlambe noma amanye ama plans onawo nje beside mhlambe ukubona iBNB kukhona nemhlambe obunye othi mangake mhlambe ngithola ukuthi mhlambe ngingasiza abantu ngingasiza icommunity ngokuthi nangokuthi ngoba umphakathi ushoda ngokuthi ikhona into enjalo ekhona esekhanda lakho indaba ezitha wavela wangithinta emanonini inhloso la ekhaya ngiyabonga ndaba secishe kwasana Mageba la ekhaya sike sa organize ibhola ndaba womkhulu sa organize league isinama team awu8 lapha wonke le ndawo lena
ibudget ibingakhona la ekhaya bafana saqala senze i-knockout senze i-league eyarun unyaka wonke sahamba saya kwamasipala sayocela uxhaso bathiwa yini ngubani Casablanca babangayazi iRaja Casablanca sivele manje uthiwa iCasablanca sinalokuza no White Casablanca iCasablanca yale besho izikhulu zapha kwamasipala asikhona ukuxhaseka siyabachazela indaba ezithi la ekhaya siyathanda ukubuyisela emphakathini ngakho konke njengamanje nje ngisazochaza ngohlelo sizokwenza ipark la kodwa ke ngichaza ngalokho webhola elasanqunde kakhona amandla besinohlelo lebhola wonke umuntu ebelazi sayicreatela thina yonke into from scratch sikhokhela thina abafana sikhokhela amatekisi sikhokhela imoto sinika abafana ama-orange ukudla sihambisa ama-game inhloso yethu kwakuthi siqale ama-game a-rotate lento hlesibuka kokasi football la elokhuzeni la eko-TV lento sisuka nawo le goal eSuperSport ngoba nalo uhlelo lolu sasikhuluma nabo Ray abo uzobathatha laba lo belungu laba usibeke uyakhumbula angiyeke futhi lolo daba manje ngiza nalo ngqondo yabona nje ngoba bengasafufuza ukuthi ake senzele umphakathi uzoyibusela ngani umphakathi nali ibhola hawu ngavela ngalivula ngenza i-competition ngithe mase ngenzile kwathi hayi siqhubeke ileague ngingena kwi-league nganga ukuthi abafana bebengena kukhona ibhodi beqhawulana kukhona amanzi kukhona ukudla kusiba victorize kukhona namanje lisekhona moya ku Facebook nje uthi Casablanca lo vele ipage labo lebhola belokhuzo nganga ukuthi abanye abawu2 nje after sesiqedile ilokhuzo sesiqede ileague leyana abawu2 bathathwa eRichards Bay abawu2 abafana basentendeka inhloso yethu kokudlala ibhola sidlala la le weekend next week sayentendeka seqishe futhi siyakuphi semkhazana seqishe futhi siyaka A sibuye semposhongweni bakadike bangcina benqabile ngendlela banqaba ngayo kwakuyinhloso yethu ukurotate nje ngoba kwakhona nje nama team ayiqhamuke ngapha konkonjeni abanye bangapha emashona bethi bafuna ukujoyina inhloso kwangekuthi le ndodo isikele ngathi sodla imali zomasipala cha kwakubona fa becreate umsebenzi umasipala yazo kubo babafaka imali abafana bagqoka ama-tracksuit mfowethu ngokoma team because thina babe nama-badge bonke sibabhala iminyaka yabo nezithombe zabo mabengena bebonakala beqhawulane na indebe badlalela yona kwi-league sidlala njenge super disc nje le sidlala njengamanje le producer Mufukeng lo mfana waboshabalala sikwenza nje ngama weekend bagqoke kukhishwe imali because zikhona imali zamasport kukhishwe imali abafana bathenga ama-tracksuit ama-weekend baqasha ama-quantum bahamba namhlanje bodlala emashona bayasuka namhlanje bodlala enkonjeni bayasuka namhlanje bodlala kuphi abafana bebebhizi maningi ama-talent alaphana kunabafana bayinkinga ibhola yemadoda ngendlela ngilithanda ngamanje ngagcina sesiyenza le tournament ngakuthi ke yonke into ke iphethwe yithi top goal scorer indebe yonke into njalo uma kuphela igame kune-man of the match etholi indondo uma ne-man of the match etholi indondo wonke amagame ngoba kokudlala amagame cisha u4 ngosuku manje ke sagcina singakhonanga ukuthi the following year siqhubeke nginake nxa uyoxhasa madoda bengithi into bazoyithanda because mina angibengifuna nje ibhola because ulmanager because yonke into ehamba ngohlela abafana benama-name tag mabengena beyibuke beqhawulane kamnandi amabhola into engangifuna umasipala nawo uxhase njengasekasi football befaka amalokhu because sasoya koSanlam saye build it lethana amabhena kuphela nje bawabeka around the ground namanet asifune imali imjezi abafana bedlaleke kube mnandi ibhola njalo ngama weekend because kwakugcwala stadium ngeke ngikhohlisa Mageba ngiyazi ukuthi before sivale ngifisa ukuchecka Mageba something la uma ngabe kuMageba kukhona umuntu othi yena ufisa uqala ibusiness mhlambe ke noma ngebe iBNB njengoba wena une BNB mhlambe yena ngacabanga iBNB yacabanga enye into uthini i-message noma umlayezo ongawunikeza umuntu othi yena mina ngifisa ukuqala something kodwa futhi mhlambe lo model yakhe mhlambe ubukela kuwe kodwa athi ngifisa ukuqala something nje ungathini kuyena hey uqala ibusiness into engamtshena kuyena nje ukuthi ibusiness likuwe
uma unentshisakelo ibhizinisi uya yonke mina ngisuka ekhaya lapha ngo2018 ngazohlala la ngilala khona la ngenza yonke into la into engiyibona abanye abantu abaqala ibhizinisi umuntu avela avula ibhizinisi lokudla noma uvule inavela sehlala phansi ecabanga uzolindela imali ibhizinisi uhlala kulo liba wena ulala khona yonke into into engiyibona lapha eFriday kuleli bhunile enelokhuza lihlala khona livuka khona ama BNB abantu abelungu uthola ukuthi nomuzi ngala ngezansi ekuseni uvukuza khona ngisho unamakhamera isiZulu uthi ziwadle lindiwe ngaso sonke isikhathi uyabona njengoba ngikhona nje manje kuneminyaka zenzeka ngale manje wena uzocabanga ukuthi hayi ke usune BNB imali zongena ngeke ingene makuthiwa ukho iBNB nawe fanele ube khona manje abanye bathembela kumakhamera ingane zanokhana ziyantshontsha ingane ngengiqamba manga ezinye zazo ngazo ngabantu manje bonke abantu bantshontsha bakhona abantu abazokusebenza njengelezi ezisebenzayo kodwa nje uma ufuna ukuvula ibhizinisi uba fanele ube hands on bahlala ngaso sonke isikhathi kule business ngatshena uscore yambona ubhuti uscore ngiya lapha na kaMasipala before ngithi mina ngangiyofuna indawo lapha nelokuzeni uthi wemvora uyazi ibhizinisi ukuthi likanjani uyangitshena ukuthi hayi mina ngine business wena wesene business lokukhanda amabhaka gathi wathi abafana abantu okhana ndaba la wemvora abafana abantu okhana lapha nelokuzeni manje njalo ngina nje fanele ngihambe ngiyochecka manje ngihamba ngikhula ngibamba kodwa nje umuntu nje ofuna uqala ibhizinisi depending ukuthi lona liphi lo muntu lolo ngiyalibona ngebhizinisi lokho kwamafoni nani lento kodwa nje ibhizinisi elikanjeni leBNB lifuze ukuthi ube khona wena ngaso sonke isikhathi ngeke lize lenzeke uma ucabanga uzolenza nje kanje yes thina la ekhaya sikhesha kathathu nje manje oba sekusengine ibhuku ingane bazoshintsha ntambama ungena abanye then ke siphinde sikhesha ebusuku futhi ngena ama security la khona siyakhesha yes manje bazokhesha kanjani abantu onungekho manje kucost ukuthi ube khona ngaso sonke isikhathi because leli business linemali kodwa manje abantu abalazi bazi ukuthi fanele ukuthi umusube unalo musucabanga ukuthi hamba yonke into befuna ngoba dengisho nje isintu sithi ziwadlela indiwe ngisho ukhona lapha bakubhayizisa nje kwathi hayibo ingane istaff esisodwa usuku lonke uyilokho zelokho suke ekhaya njoba nizwa nje ukungena nansi ifoni abantu babhuka khona lapha nangomunye ekhuluma khona la lonke into fanele uyizwe ukuthi okay nangu umuntu okay usuyabamba ngengqondo uhambe uyocheck ibhuku lapha so enye ready ihlala kuwe ama ready yes ahlala kimi yonke into fanele yenzeke isibona khona la ebhukweni ngifika sonke isikhathi uyachecka because abantu abaningi abasuke befikile la ekhaya abantu suke bezophumula emini uma bezophumula emini ke bafika ngobuningi babo even lokhu khona iCamera makuthiwa ngesivuka ngoba ngihlezi ngivuka ngithenga njalo eplaza uma kuthiwa nje anginaki ingane zingagcina zingakhona ukuthi umuntu uzimbhalise ngendlela zemphalisa manje ngingakho isikhathi ngiyachecka everything ukuthi nansi into ngiseplaza ngiyayizwa le yakhala ngiyababuza usinamba bani yonke into because ngeke ziwadlela indiwe ngoba dengisho nje sisho kanjalo isinto zidla ini amabele amajuba suke lindile uzonziwa umncaka ingo yilokhoze umncindo suka uyase manje ke kufanele ibusiness ifanele ube hands on lento engayisho Ndaba ezithi ngiyabonga kakhulu mfethu khona mageba into eyayingiphatha kabi la neyangizama ukuthi ngixwayisa abantu kuyona ngayo indaba yesihlava se-gender based violence ukuhlukumezana okuyaye kwenzeke phakathi kwabesilisa nabesifazane kodwa ke kuyakuvela ukuthi abantu besilisa benza kakhulu noma bahlukumeza kakhulu omama kanye nezingane lokho sekubiza ngokuthi i-gender based violence ngifisa nje mfethu umlayezo wakho nje ongawudlulisa kubantu ukuthi mhlawumbe wena njengoZulu wase White House olundi wasishwili ungawuthini umlayezo wakho uma lokuxwayisa nje mayelana naleso sihlava kwendaba yazi ingane lokho le interview yethu kodwa ke ngengayenza lento oyishoyo yebo ngengayenza lento oyishoyo ngenza ngandaba ezethu le ungathi mangena ngaphakathi kodwa iGBV ngathi mina Jesus
ngingena kanjani khona ukuhlumenza ngengakwenza futhi ngiqamba mangodwa leso sihlava yes ngaboniswa wathi umuntu uyaqhubeka kophela konke ushabala yonke le nto le yeah ngi-against nakho ngengakwenza mfowethu kodwa okwami ngasho ukuthi kwangokomoya webhodi ngisakhala ekhaya ngingakamakhi lo hlezi kuyena yeah khona besimakha ngala sithe masiqede benginomabhiza noBrian nanangusPaupet yeah madoda sami sothenga amakota ngala masothenga amakota ngala kamama yangichaza ngidibana nengane lengane lena uma ngiyibona isitubutubu nje lengane lena indala nje lengane yebo sabona ngane nami yaphila ngiyaphila ihamba nenye ingane ngibiza ukuthiwa umncanyana haw wemncanyana umngane wakho lona yebo umngane wami malume ungakanani hayi mdala malume haw ungakanani ingane izitho ingakanani cha Makeba angifuni isikhuluma manje mina ngiyajula ke uyakhona lapha uma usihlangana ke nalongane ngithi mina kuyo ngane yami cha Makeba angifuni isikhuluma ngale lolo daba lolo angithi yebo lolu daba Makeba ngifuna sibe selikhulume ngelinye ilanga lolo ngifuna silibambe lolo into engiyifuna Makeba bengifuna mina Makeba umlayezo ukuthi mina njengoZulu ngithi into kanje ngi-against yona ubuthi uqedile kahle ngisho khona mina ukuthi ke ngabuyita ukusinda yeah mina ngifuna ukuya lapho ukuthi ngendaba yokuabuse indaba yokuabuse abantu besifazane ngabosha impela nje yes so yonke ushala abafana ishaya ingane yabantu ebamama phuma ingazi ngesikhathi ngidakodwa ngicabanga uzoboshwa ngokhisimusi uzoba khisimusi ngekusasa how etokusini manje bengifuna ukulanda ukuthi ukuze kufike ukuthi kanjani ingoba kwenze ukuthi kanjena manje ke into engizama ukuyisho i-gender based violence isuka ibase kuma emotions asukwenzeke ngaleso sikhathi into engayisho nje ukuthi thina abantu besilisa asikwazi azizame ngiyangicela bafowethu hey kuningi into engiyifunde indaba ezikhosa idlozi lami lakho lokungiphosa khona ngifunde lapha ngaphakathi kaceze lade ngikhona nje la bengikhona ngalo ya December lo uyacisha unyaka wesithathu ngikhona ngafe ngafunda okuningi idlozi lami ngiphosa khona ngithi ngifunani lapha kodwa ulala uzofunda lapha akekho umuntu olaphana bancane abantu abatshotshwa imali wonke umuntu olaphana ungene ngani ngomuntu wesifazane amakhehla amadala yes uyabuza manje i-gender based violence uyabona ukuthi wonke ijele lonke nje ijele into engife ngayiphila lapha ngathi hawu lemadoda ijele kanti yilokhu zabancane abantu abalokhuze i-rape i-rape nje ngiyakubona ukushaya umfazi kancane ukushaya umfazi yimi engangene ngakodwa nakhona kuyikho nakho vele i-GBV kodwa nje i-rape amakhehla usulokhuza kanjani ingane encane uvukela kanjani umncanyane lena ngiyazi Makeba mhlamba yekho umuntu kwakubuza lo mbuzo engobuza wona kodwa ngifisa ukuthi ungenzele yona ke manje la ngifisa Makeba ukuthi lento wayenza ngalo ya December ushoyo ngifisa uyixolise la kubuka wonke umuntu ukuthi mina sibanibani ngixolisa kakhulu noma ngalimentionanga igama lomuntu owawumhlukumezile kodwa ngiyazi uzoyibona ke sikhuluma ngayo indaba bengisakhuluma phela udaba lo ngithi ukubula uthi angifuni kuvela igama lakhe I know saxolisa mfuthi yonke into yenzeka kahle yonke into yenza ukuthi manje akusafika ukuthi kuze kwenzeke lokho yini kodwa ngoba ade ngitshena nje siza ukuthi esinye isikhathi thina bafowethu ake sibambe sizama ukubamba ama emotions ethu ngaleso sikhathi uma umuntu bekuhlumeze vele ubaleke ngoba manje ucabanga ngeke ngibatshena lapha bafana benze lokhuze sekwayime esengaphenduka irole malo emadoda uzoboshwa uzobopha ngempela umshayeli uzokubopha manje ngafunda nami lapha ngahlala lapha kodwa ukuhlala kwami lapha futhi kwakuyisinye isifundo esababengisekhona lapha ngoba kufanele sibalekele ukuboshwa kufanele sibalekele ukungakwenzi sifanele nje ungaphinde wendo ayikho right bahlukumeza kakhulu iyabalimaza ngiyabonga kakhulu Makeba hayi ngiyabonga kakhulu Sithuli Sithuli umuntu ofisa ukuza la ekhaya eWhite House okwamanje ngoba uthe igama uzocamba ngenye indlela umuntu ofisa ukuza eWhite House uza kanjani athi nama directions nje makuthiwa nje umuntu usuku olule edrobheni uhamba kanjani mayiza la edrobheni sinamalokhuza amaningi futhi wami ngabantu abahamba ama-meter taxi ama-meter taxi atholakala yonke indawo eHungry Lion
boxa nalapha nezansi oboxa bobabili taxi rank mufika nje khona ukuze White House akekho ngayazi indawo kwaShweni umugibela nje White House ama-taxi ayamashona umuthi nje White House azokubeka nje khona lana uyawalka nje i-direction uyangena nakulo khuzana seduze komgwaqo ungena nje uthi uyagooglisha nje sikhona nakhona lapha ilokho Ndaba zethu abantu abafisa ukukhuluma nawe ku social media njalo njalo uyatholakala yini Facebook ku social media Ndaba Zitha ngenxa ukuthi we are still on the build up phase kodwa we bathi ngesilungu siku third phase man we building sesiyaqeda inkinga ke manje ngoba dengisho nje ukuthi uma usebhizinisi fa ubenze yona ngoba nje uthi uzokhala amafu fa uvuka uyosebenza uthenga amalokuza bayahola same time because a happy work is a productive work ingakho uthi ayikhaya sibaholela abantu ngenyanga sibaholela ngemali sibaholela ngayo ngenxa lemali bayifaka manje ke kuthatha isikhathi ukuthi sigcine singena kuphi kuma social network thina la ekhaya uyasifonela u082 538 445 WhatsApp sawutokozisa 082 538 445 WhatsApp sawutokozisa ngandle sotokozisa ngayo ngenxa ukuthi sosi-advertise futhi nakhona kwasamsaqexisa ungaphenduli ngenxa sifuna umbonisa ukuthi sesikuphi nokwelokhuza kuzophela nje le phase le ngoba ngangithembile ngathi ngisesikoleni la ngizowenza honours njengamanje ukuthi okay le honours yami izongiqhubeka ngiyaqhubeka njengamanje sengiqedile mase ngiqedile ngabatshena bafana bamcela nginike noma 6 years emva kwalokho ke bese ngibuya kahle ke sengena egamini yonke into isirana ngolokhuza ngoba manje ugcina uphazamiseka ngeke ukwazi ukuthi umuntu ethi sawubone ngo WhatsApp uthi yebo ngisacela ngibusa ama room nangu umuntu uyafona sacela ulokhuza musu uyabuya kunisacela ukulokhuza kancane mase egcina ngaphendulwa ngakuba ngathi uyamzila manje ke ingakho ngithi la ekhaya okwamanje sisasebenzisa iphone call kuphela 082 538 445 ngiyabonga kakhulu Mageba uMageba ke lo uyena mnikazi wale ndawo esikhuluma ngayo enhle kangaka enizoyibona nje madozane usosonikhombisa yona yonke nibuke nje ubuhle bayo ukuthi inhle kangakanani Ndaba Zitha ukuyibongela nje kubantu abakusupportayo sesigcineni Ndaba Zitha bakithi nina bendlovu emnyama yosondeni siyathokoza bese ngeke beyilutho ngaphandle kwenu le ndawo siqale phambi kwenu phambi kwamehlweni sinalo iphupho lesesinalo njengamanje kuningi sifuna ukwenzela khona Ndaba Zitha nina besilo kuningi sizokwenza nepark yala ekhaya sinenzele umphakathi just ukubonga nje ukuthi sibuyise give back community la nizokhona khona ukuthi ngama holiday nangokhisimusi nathi ke sicontribute la ekhaya uncikijana weingane uthola ukuthi ziyadlala ngamajani castle mahala kuningi sizokwenza nathi esikufisayo ukuthi sibonge ngendlela yethu nathi nisupporta ngayo siyabonga nje kwande Ndaba Zitha kwande nina besilo ngeke ngithi Ndaba Zitha inisizwe sikaZulu sonke siyabonga Mageba nina bendlovu emnyama Mageba siyabonga kakhulu igama lami nginguzipho ngekwaZulu ngiyabonga asiphinde sibonane ngokulandelayo ngiyathokoza Ndaba